phansi ukubulala kwaMbokodo phansi. Phansi ngokubulala kwaMbokodo phansi. Fika nini batshele lokhu ukuthi ngizentshela abanesibindi sokubulala abantu besimama ukuthi sibafihlela induku emqhubeni. Mina bengibhala lenkondlo nje ngikhala ngibalisa. Engilethe ukubulala omama ayichanya nje usumzimba engithi umbulala noma esekhala ebalisa. Unembeza wayaphike webantu besilisa. Masonto wonke ake siguqe phansi ngedolo sibheke inkosini eksasiza ukukhala nokubalisa. Labantu badlala usathane. Umthandazo okwenza ukukhuluma ehloso umnqobo usathane. Wesizwe simnyama sibe moyamunye. Engithi yena umama besithembele kuye awusekho umndeni sinaye munye. Kuphela ayisuka ilungelo umuntu ndithathela phansi nakhona la ekhaya abe bedikidi yalo odlungulenya nengane bashwa phansi ngoba sehle umshophi izentshela abanesibindi sokubulala abantu besimama ukuthi sibafihlela induku emqhubeni iyo kanye le ndaba esemathene enkundleni zokuxhumana ethi gcina itholakele nasemaphephandabeni emsakazweni bakhuluma ngayo kodwa le ndaba ke file uyibuko angijabulanga ingathi ngibona ngimabona kude noma ngabe uGumbokodo sicela nihlezi niphephile noma ukude kanganani eyinengeminyaka edlule nayo inqoba njengeMbokodo kuthi bashowe ngeMbokodo asivume thina njengembongi umzali ingane zamdinga ekhaya njengenhloko ekhaya njengomzali izentshela abanesibindi sokubulala abantu besimama ukuthi sibafihlela induku emqhubeni ake nibe nobumbana yinozwelo ngoba le nkondlo ngizothi aseklisene ukubulala abantu besimama bakithi ibone sinabe besifazane kuleli izwe lakithi imizi yakhala ngenxa gophelele etilongweni isonto nesonto siyafihla into ugcine banjiwe izakhamuzi sithukuthe